F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Super Smooth Squeeze Peanut Butter, made with 100% nuts. Simply shake and drizzle. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. Colliers Greek yogurt. This is the new Citroën. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. John, ma fxek taqbilx miegħi, mara kemm inna nsuqu Sqallija, waħda mill-isbaħ affarijiet li tħares madwarek u tara n-natura, aħdar viċin il-baħar. Ekku, inqas bini iktar ħdura, vera Incredibbli. vera u xtara. Isma', u jekk qed nitkellmu fuq in-natura, illum l-esperjenza li ħanieħdok ħatara n-natura minn perspettiva differenti. Imma mhux sejlek jekk tara issa. Alright. John, l-ewwel darba li sifirt, kemm kellek żmien? Kelli xi 7 naħseb għax kont year 3. U fejn kontu mortu? Disneyland, Pariġi. Konna morna Momi u Siri u l-aħwa, konna 5 dak iż-żmien. Min jaf x'ferħ Disneyland ta' dik l-età. Naraw il-videos hekk kollha hekk festa si kif taqbad tajta aħna tfal, jiġifieri. Tara dawk il-karattri għall-ewwel darba u hekk. U Disneyland anke jekk tmur illum. Tixtri kollox. Mejja biex immur tfal, jiġifieri mejja. Imma nistennihom jikbru mqar senti oħra naħseb. U nieħodhom żgur. Ġan, illum il-ġurnata jekk ħassifer, tippakja lejliet jew taħseb minn kmieni? Għat-tfal naħseb minn kmieni. Għalija lejliet. Żgur. Ġifieri sa filgħodu nippakja filgħodu. U minn dak it-tip li tippjana x'se tilbes kollox biex ma tuħux affarijiet żejda? Jien ġeneralment nippakja ftit żejjed. Ħalli jekk għandi bżonn erba' tibdiliet kollox inġib 6 ħalli kollox nażel. U jekk kemm il-darba tkun imsiefer, x'tip ta' souvenirs tieħu miegħek lura d-darek, x'memorji? Ma tantx jiena tip ta' souvenirs ta' magnis tal-friġġ u x'nafien tipo, imma isu tradizzjoni li qbadna minn meta bdejna flimkien jiena u Vanessa li kull fejn imorru inġibu bobil hawn tal-Christmas tree. Għalli meta narmaw il-Christmas tree niftakru fejn morna. Jien normalment ħafna affarijiet tal-ikel nixtri. Ġobon, imbit, żebbuġ. Ukoll ifhimni. Eżempju minn hawnhekk Sqallija waħda mill-isbaħ affarijiet huwa li meta ma tkunx bl-ajruplan. Ovvjament tista' tieħu li trid miegħek Malta, niżżel iż-żejt. Eżatt, żebbuġ u x'nafien. U meta tkun imsiefer Ġan, overdose ta' ritratti jew m'intix mit-tip? Nħobb nieħu ritratti, imma mhux li tajt ħafna le, ġimmet nsifru mal-familja, per eżempju, kien hemm oħti Vincent li hija fotografer vera tajba. U ġemmet nħallu f'idejha jisu tieħu ritratti u isna minna foto shoot ġifieri. Ħanieħdok lura fi żmien l-iskola, Ġan. Nimmaġinak li kont student bil-għaqli. Ejwa, ma tax kont naqla trabbil, ma jmi kont nistudja u ninvolvi ruħu f'kollox, tista' tajt. Imma ma se ma kontx trouble maker laqas xejn. Issa ma nafx hekk vera, ma lejla qalu li kont tibrilla f'ħafna talenti, imma t-talent tal-arti. L-arti bħala tpinġija ġifieri u hekk. Le, dak qatt ma kien il-forte tiegħi u naħseb qatt ma ħajkun sfortunatament. Ġifieri iktar ma kbirt u evolvejt, it-talent ma evolvix. Mhux daqshekk, dak baqalaq xejn lura. Insomma, nimmaġinhom l-affarijiet imma ma jnexxilix imbagħad nittranslate-jhom f'arti assolutament. Jiġifieri hekk impoġġi lilek u t-tifla biex tpenġu. Min ipenġi l-aħjar? Sissa, considering li qed għandha fuq,
naħseb li għadni forsi npenġi aħjar minna. Imma tija sen oħra u taddini naħseb. U b'niezel kuluri jakilek ma taqbad u ma tmisbidek? Le, naqbdu tasbis ħafna d-dar, għalix għandhom di tipo tip ta' easel, tipo nqogħdu npinġu fl-imkien u hekk. Ġifieri jieħdu gost it-tfal, u gost npinġi magħhom, imma maħniex livelli il-bot ħafna minn xulxin jiena tfal. Ħanejdlek illum ħajkollok ix-xammar il-kmiem, ħaċċappas naqra jdejk ukoll, ħatuża l-bniezel u ħatuża ħafna kuluri. Però kollox kombinat man-natura. Tajjeb, tal-ġen, ġifieri dak qed iktar kmieni nimmaġina. Bil-perspettiva differenti. Għamuru fażejra ta' reklami u minn ftit ieħor ħtaraw id-dettalji kollha. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Best Deal Properties. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Mini skirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, other boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with you. Esprit, level 1 at the point. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St Thomas Hospital. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Kif wasalna Fontane Bianche, sibna ruħna fi ġnien mill-isbaħ, post mill-iktar tranquill. Kif jgħidu bil-Malti, ġenna tal-art. Helena mill-ewwel laqatna u ħaditna l-passiġġata ħelwa u esperjenzajna n-natura fl-aqwa tagħha. Magħna ukoll kellna lil Bingo li nistgħu ngħidu li huwa kelb mill-iktar iffortunat li jgħix f'dan il-ġmiel. Wara l-passiġġata fil-ġnien, Helena laqatna fil-workshop tagħha fejn stajna nesperjenzaw kif in-natura titrasforma ruħha f'arti. Helena, we've selected the plants. Yeah. Now we're at the table. Gianluca just confessed that he's not very good in art.
Okay. But the beautiful thing about this experience is that you don't need to be. You don't need to be an expert because it's going to be the plant that will show by itself. What plant do you have? C'ho il papiro. Ok, bello il papiro. Io ho la salvia, passeremo là al colore e quindi dovremo colorare le piante. Io la farò rosa. Wasal ħin biex nħamġu idejna. Take the color. Ok. Ok. Seguendo un po' la forma della pianta, vai piano piano e comincia a colorare tutta la pianta. You need some practice. Practice makes perfect. Mandi feeling ġan li għamilta zla tajba, għax naħseb is-salla darba titpoġġa fuq il-karta u noħduha taħt il-pressa. Il-marka li ħatħalli, il-printout li ħatħalli ħatkun għadin sabiħa. Puoi anche mischiare, you can play with different tones. On textiles it's very nice to do it because then you can transform the textile and you can do, I don't know, cushions or runners for the table, t-shirts, no, bags, you can do millions of things. And the most beautiful part of all this is that you actually get to take art home which you have created. Exactly. That's what you take home. You can also give it as a present to someone else. And it's something which you created. No, ma lo sta facendo bene, bravo. We go to the press. Now it's time to place. For example, I will do like this, and I place my plant, and you can. Just cover it with paper, close here. This gets a bit softer, the pressure. And then Gianluca, you can press the button. Isma ġan, kon onesta. L-anticipazzjoni, mux isa kważi meta jkun se jkollok baby. Biex tara il-riżultat, le, m'għandux jaqsam. Le. Okay, now we'll see the creations. Wow. Wow. Very nice. So listen, Gianluca, I do believe, because in the car we were saying that Gianluca is not good in creating art, you know, like when it comes to painting, colorings, etc. I do believe that you were never given the right opportunity. Because with the right opportunity, you flourished. My own papyrus. I told you. In a calming atmosphere, no? He has shown his art. Thanks to Elena, thank you very much for having us over, and I sincerely believe that most Maltese people should experience this beautiful and magical place. Tiġi mossallilkom grazzi għal Whole Earth Super Smooth Squeeze Peanut Butter, made with 100% nuts. Simply shake and drizzle. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.